Personi party ne Bharatiya Janata Party abo Tripura party ya aboni bangai pura India overall India o bahai bati development khaimanai Bharatbharsh no bikasita Bharat khainani uddesho no jotoni naharmui tei aboroti ni sini central ni ingai ne national convention tei sara Bharatbharsh ni joto party ni sini bishesh kai MLA minister chairman office bearers joto noro kothomui bwskango Bharatbharsh no bikasit Bharat khainani joto no protishruti patro tei bwskango jesuk phane sini o India ni jesuk phane challenge kotor phaifana abono Modi hetu mumkin hai sing kaha khlaiye ne abono success khainai tei bwskango 400 ni kabang seat tigi Lok Sabha te oisa hahai ne phai tangpigo aboni message joto ni thanigo baglai nungno on national convention Takala je bwskang MP election ate candidate ba bama hake election ko fight khaijane gai tai kono regional party rok alliance na hajana rok abor kono issue tei dos kok salai jakamena abok jratei sini national committee go khono amate hai discussion choli akho je pro jora phainai apro declare ba khaijane apro sai manna mete kaise khor ma madam je Tripura ni regional party tongai tipa motha hanai borbo dilio thangai je kok salai ka meeting lakha je agreement na thangai tongu ba খবর কাহান তুই ফাইতো মনি সামনে আবার গাইছ abo bor ni metar bor no sai mannai abono bor mosungi sing to national convention ni bangi si sing asok lai national convention ni bangi